Clau Bruno Fernandes babalayu hapan pashat bol ban asis sya Ronaldo nekamit hakajilekai Persya yak Uzbekistan. Namar ba Bruno Fernandes ula asis ya Ronaldo nekamit hakaminit ke balai pukendai kawa deiru ka kol ka baar nagam tajong Ronaldo. Bat ka weipat ka ba Bruno Fernandes ula pla kadei ba watla Ronaldo ula mud ban sim yelade ya ka free kick kepala shoot da Nuno Mendes hagaba Nuno Mendes ula yo ya ka sikol kata lingba ka free kick haka menit ke bakat nyo Henry Bruno Fernandes ula ajing mutpat ya Ronaldo nekamit ban I shoot ya ka neka free kick sya Nuno Mendes da ka jings ngos kem ba Nuno Mendes un sayo ban tep gol hagaba kala urlong shisha haka menit ke bakat nyo hagaba ka Portugal kala yolat ban shoot lingba ka free kick kumta ya ka neka free kick na kaling jong Ronaldo ula mut ban sim melade Henry Bruno Fernandes ula pla dak baul ong padai Bruno Fernandes ubal ajimut ban sim ya ka neka free kick da Nuno Mendes bat hadin ba Ronaldo ula debut iki arkol ya ka way bat ka free kick Bruno Fernandes ula ong ba ula elat ya Ronaldo bat kata jing elat ya Ronaldo kadai namar katong jong Ronaldo banyo kerwit dak hat-trick nekamit Henry ke jing pla jong Bruno Fernandes dak baong ba balayu hapan pashat bol pan asis ya Ronaldo nekamit kat kum na ke jing pla jing keren jong Bruno Fernandes kadai namar bad daki lakngut ki fans jong ke Portugal tam ki fans jong Ronaldo kibala keno bun light hujaj ya Bruno Fernandes dak baong Bau Bruno Fernandes walda udai rangilekai bapau jeng ke Portugal Henry hajingilekai hamadan pat udai way player ubom ju pashat bol ya Ronaldo kumta ke jubab ke bau Bruno Fernandes nekamit kadai bau lapen pau syaki lakngut ki fans jeng ke Portugal ki fans jeng Ronaldo ba kata ke jeng keno kamla pandai ke basisha bad ban pinsha ya kata nekamit Bruno Fernandes ula asis ya Ronaldo haka menit kebalai pukendai kumta kat kum na kejing keren jong Bruno Fernandes kadai baka jing asis nekamit ya Ronaldo kadai kum ke jubab ya gitu giba keno ba Bruno Fernandes ju pashat bol lane ju asis sya Ronaldo bat kane kejing yo asis jong Bruno Fernandes nekamit ya Ronaldo klapin ngabjar ya gitu ki fans gitu giba ben bakeno ba Bruno Fernandes udah way player jeng ke Portugal bom ju pashat bol bom asis sya Ronaldo kumta lada kane ke jia trilang jeng irang ileka jeng ke Portugal kenang ne hamadan kumbalong ne kamit yo lesekan den jingkermen ya ke Portugal haka way pat garau te tongen sepe jek jineka ke Portugal Persya ke Colombia haka raw ka balai jeng ke group stage haka ba menta ke Colombia kla qualified sya ka raw thar titu Kublai Sibun